Mai ku koi na tami ton channel kharu laudare asai July tarik rut na padai kum singne na chui na charuk the gun few mail to Manglong local newspaper king in sam the ko infal July tarik rut na kathum kuki menun rui kanto sabal khau intai minun kai Charuk Mai Intau kan Metang Coordinating Committee on Manipur Integrity Rui Inter-District Economic Blockade tat Kaiba Mai United Naga Council tat machuang kan the Kokomi tong statement khotai narco terrorist rui mai tai tuang kai Charuk Mai Intau kan Metanu ni maki tuna sakani ning tau lau nu we UNC rui Inter-District Economic Blockade ta military group na chanai kum singne na chui na Charuk khotai rui ka hau kan tuange mi tai naga mai kan Charuk ta nim tan lana seloi kan Metanu ni mak mai indau na inchup mai la san sulau khang demand suna tat kai kan tuange kumna asai ngan mai lung khau UNC tong Chartered of Demand tai ti kwang tang lau mak na bam di e UNC tong Chartered of Demand ko te Kuki Militants Group nun de government ka khau naiba mai suspension of operation agreement hai abrogate sukang Kuki National Front President Group personnel nun khani pastors kanai ka zau na naga mai civilians ru na tachata lailon wifi village khorui nimkan mai tang ngan mai Charuk ta siloi kan mi khau ka zau mai goi ta nimna lazan sulau khang demand su kan chonge UNC tong demand khau tai Kuki National Front President Group ti hai terrorist organization detained in a government rui kau inda pat lau khang demand su kan chonge inbu na UNC rui KNF P President Samtithang Thangboy Kipken now Nemcha Kipken ta Deputy Chief Minister Manipur dong possession kori lagan khani demand su kan chonge Infal July 3 rut na kathum Kuki Jo Tribal Community to Apex Body Kuki Jo Council Rikaloi na Manipur kau chuzang my justice security khani community koi to rights identity tangak launi mai high legislature ka zau mai separate administration high union territory suna tilaw na gwangtang khangde tuna sakan the government of India re Manipur ka padba administration tong kung mai hai thailaw khangnai the tuna sakan he Kohima July 3 rut na kathum Assam Rifle Convoy ta Nagaland's Chumukidima District kau improvised explosive device tipokan me khaurui Assam Rifle personnel ganthum thaikan the kani bai me personnel gaisi kabiu kan the tuna lumnu mai chamrui ti thai kane Mito attack ta July 3 rut na kathum Monday nung Shokuvi village tang khau patkan chongi kumna bomb tai pokan metang security operation ran na tatkai kan the tuna chamderi ti thai kane lumnu mai cham thilai na mai lun thai mak mai nun rui Assam Rifle Convoy tat bom mai ta IED pha zawlo na dipo kan chongi tuna sakani kading khota Assam Rifle personnel kathum thai kani kumna bai mai azuni kabiu kani tuna sakani kabiu kan mai Assam Rifle personnel nun ta medical treatment kang phungtat kan the tikimi tong cham hiba mai lung khau ngan thu kabiu kan mai sing khani kan new tong conditions that thai kan mage retired army officer major Digvijay Singh Rawat Kirti Chakra Awardee risk sa inda kan mekhaw attack dai NSCNIM riye tuna sa kani kumna tat kan megan khawni kaniu roi ULFA le Toriuna Security Forces ta attack sukan jongi tuna sa kani Rawat ex post sulaw kan mekhaw tat kan megan khawni ULFA le NSCN Rekariu na security forces ta ambush gwang kan jongi tuna hi kani dikinu mai phom bek thang re suna to official confirmation hai IED tipo kan mai lam khau ti thai pat kan mai tong ma bam di e khani phom khana risk ni kaniu tuang tan the tuna sapat mai mak bam di e bom po kan mitang Assam Rifle personnel nun le Dimapur police rui joint search operation tat kai na ka khoi nai minun ta nim khang ran na tat kai bam the tuna sa ka name Infal July 3 group na kathum Kuki Jo Council Rikaniu Ton Joint Secretary Dauminlal Haukip Kai Bongphai-Zol Kangpupi District Khau CRPF Cobra Unit Personnel Nundri Jipchung Gwanga Raid Sukan Mikhaw Pin Mak Mai Indaw Kan The Gadget Sit Helai na CRPF Cobra Unit Re July 3 Rut na Kanai Jipchung Kwangnai Makhai Sang Khau Dauminlal Haukip Kai Gwangna Raid Sukan Tongi Haukip Tai KIM Jong Secretary Sunani Phungbom Tongi Tuna Sakani Mitai Dauminlal Haukip Re KIM President De Tuna Churachandpur thang KJC khani KIM to meeting tatkan melung khau rate sukan tongi tuna sakane KJC repian mak mai indaw kan mai khau tai Cobra Unit Research Warrant mak na haukip kai gut kariu kan tongi mi gan khau tai kai khut mai jip ngamba mai gan khawi tuna sakane haukip hai chakhwang subiu mai leader re kumna authority nun rui kai kariu ni mai tong nai sini due legal procedures khau tat kai ni mai thawi mi tong tan tai ngam sin
lานไม่ตันตีตุนสานาเกจซีรี concern authorities ก็ clarify สุขัง demand สุขันเทเกจซีรีเป็นมักไม่อินดาวกันมีเขาแต่ security operations ตัดไกนี่ไม่จวงนายสินี่ law ตัว framework ลุงเขา citizens rights คันนี้กันนิวกุนตาจะควงกระเจ้านาตัดไกนี่ไม่เท่าเวตุนะสากันเอง Guest jam asai July 3 rut na patai kum singne ne chui na churu khaw 3 rut na kathum khori rut na chakyu mi kum singne ne chui na churu khaw guest booking sulau mai serial number chingthum phai khadik ta chat na khat khori serial number chingthum phai pung na patai ngan khang insan dat ni tamang long ting nai lon dui luang bu 3 rut na patai kum singne ne chui na churu lau chuan mok na ye kalan nai na ye ting sin mok na ye sing bang ting rai na ye dui luang bu 3 rut na pungu kum singne ne chui na churu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye mai ke goi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we asai khang thu cham hai khau ringa lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho chuan ku the